Hadian kajing ujur na kipajba, let jurep ka KSU lapangap unit ya ka lapangap government LP school menin kasngi, kala lapi kijing sisyabat kala let ujur marmar siya ka office jang ka district school education officer DSEO Juwai, menta kasngi halor kajing bangtung bujli ka sorkar, wat hadian bala let transfer iwe inong hikay, bat ru kinong hikay ki bahikay hakate ka school ki pali hikay di ki trishnong, ki bamdan ya kata ka kerdan DLN ni kita ki M10. Kaseng ka penrem juri ka jingle torti ke education department ya kasnong lapangap kum kaseng ka bayat lang wat upat ba ngimla man pediang ya kani ngi hapan le ka badon kam kenang waki kena puli ka ni kasnong kinyo ka jing mentoy KSU lapangap unit ni one in Lagos ni hagani ga office yang DSEO memtawa hajing ito waga lapangap government LP school hajing ito wani school to man Pinoy hikay MGR ngut tangwa haduk ate hajing ito gani hikay ang gani no hikay MBang gi da sagawi to man kejut man gate hagani ke school to man nagawi gani no hikay to man depan go Stanford de civil de yo go kat kau man gate sa suwi don hinong hikay dan niliang yong i kam ga KSU lapangap unit ni kerpat i ya ke sarkar dan yo menteri to pai gani kam to man Hachisin wada dep Stanford gitu ya gue no hikay to replace biang hetha yong ka to niliang yong KSU lapangap ini ni banjur to man to replace biang gi ya ke no hikay hani school ni bha to ni school to dok ni to wi dok ni don hi school government lapangap niliang i banjur to man to chimkhia gi alor gini ke kam naga kajing chem yong in nei một i chem ya ga district school education officer yang go West Jantia Hills te kajing chem yong in nei yo i chem ka to mem go office te kadagam te nagalian i gasin de yo i kalam wa gi sub inspector wan hewi to gani kajing kalam yong i ka da penche go to halapangam the lewekan go gani gapus atau wada transfer ro ite ginong hikay tato that is okay tangwa have replace one gi ya gani ya he thau yong ite go transfer gi have replace gi de go wan liang KSU how ong student union is now to i khna school how ong i khna school i to tho bni ai tho lari yo ite jimur khat i wuche ni bha khlem go jingnang jing start hagini ski saja bhawla luti nei te daw i de thu bni a bhi de yang i han bia man de pas ye kete ga em tet man de pas ki yo gi ga te hikay hapol pangap man de hikay gi jimut memang hikay gi phagi pundi gi puru lokal hitu pundi gi traditional yang i hitu temut ten nyum tip ki wong kamong no gani to ga balak kani tangla de kli khna nim this color da wong gi gani ga waj na temut imam kwai wong ga waj color how to ga black color